तो घेरा बा Honorable MLA Tarana Opiba Amadi Lakamadamda, we support Arkimo Haina. Akan Mukoro Kaya Laubidna, Honorable MLA na Pangkokador Tabak Tarun Kaya, Hena Tonapi, Baskinaman, Siakimo Singapore, Nasigita is the next general today. Ahmed Kosake, 170, Copenhagen Pupiba, Arkijitan Singh, 110. Copenhagen Pupiba, Switzerland, the Global Consultancy Progressive Committee Negative. Ngasi Suburban Constituency Progressive Committee members mayamna sinbidana Women Wing members, Youth Wing members, aduga Central Committee members mayamna pullaga ngasi nahan tang Nepanda Delhi da National President Shri JP Nadda ji na reception ama tawbidana Bharatiya Janata Party ki member amoina India ki oina Manipur ki oina thabak thoram kya da ama toina pangthok minana bagi madugumban numittu da wokpi gabi ngasi aham boina halakpa numit sida ahalamani mai ben sing mayam na nungsibidana airport tagi yum bautana mayam sukwana nga sayukti ngai bidana flight su matam khat thengdokhiba aham amatada ina akoi Suburban Constituency Progressive Committee members mayam bu aina hanna thagatchari Bharatiya Janata Party gi members mayam Suburban gi su yaubiriba mandal gi members mayam madugumba mayam dusu aina taramna kan tokjari yamna laina mayam gi mafamda kai haigadra isi thambasu ngamde nahan pangthokiba thaudok tu dangang ki badi aisi minute ani hum kitani yam tentakna national media ki mamangda senior central leaders Shri JP Nadda ji magi leadership ki makhada akoi bu pusanriba Honorable Prime Minister, Honorable Home Minister Shri BL Santosh ji adugumba leaders ki age makhada akoi si nahan wokpi dana mayam nungsibi dana amatoina akoi si Bharatiya Janata Party ki pariwar haibda family du koi pullasi haidana dugi numitu dagidi Suburban gi oina su Manipur gi oina su ujikti apoi Bharatiya Janata Party ki Manipur gi family adugumba pariwar da yauzare haidana ismaina hamada thamjage numitu da ai reason party sida yawbagi aina reason ani khatang thamjage bani di matam sangna lawba yadabana matamduda national media kai kra mayam loina thabak chinabani tentakna thamsi haidana mayam gi mafamda thamningba kya dodi ngasi halaga phajana meeting ama pangthoga thamsi haidana khanbani adubu mayam ngasi akoi pullaga mayam sumaina punminaba tanja ama lawraga ai ngaktang
ai mini manga taradang ai thamjage ngasidagi akoina chahi manga gi mamangda Congress Party gi member amoina mamangi handaki term sida anira khanna mayam sibidna thagat pigiba madudagi lakpa political changes kya sagol bangi oina su Manipur gi oina su yamna political changes hauгре handaki chahi mari manga sida ahambada aina sunahan thamjagiba number 1 reason karigino akoina political party si ngasi yauri bano haibasi ai na matamdo su thamjagre honorable prime minister gi magi leadership ki makhada honorable home minister gi magi leadership ki makhada pangthorakpa india gi oina development program kya peace stability development country sigi mafam mafam khudi makta pangthorakpa sidanatana Jammu and Kashmir da nauna itihasama pangthokiba handaki chahi manga taruk sida north east kisu thabak thoram kya development gi anawana uba issues kya da thengnagiba handaksu Manipur gi oina Mount Manipur kaina tholakpa akhoi da identity ama takpirakpa Manipur ni haiba sida natana khwaidagi maru oiba Manipur ki prajana khawang na ngai giba inner line permit haidana chahi kya gi mamang dei honarakhiba mamang gi term da su khoi MLA oina oina sarkar na su hona bada ya gi daba ngam gi daba oirakhi daba kya do ubirak pangam giba madugumba thajaba achetpa handaki sarkar gi su leiba siama number 1 point ta ani shubada Manipur gi oina su chahi mari manga sida changes kya political changes tana mafam khudimakta issues kya da ahomba lakhiba chahi mari manga sida law and order gi Manipur da leramba problem issue ban blockade kya tha chahi pangdokhiba mayam do handaki chahi mari manga gi government sida madu ko hanba ngamghiba Hill Valley Divide haidana chinga tamgi madugumba division leramba kya mamangi election sum kanda matamdugi government ki akoi su part amoina yaujari bani ko matamduda haiba madugumba ada chingi district chatpada changbanam gi daba mayam do ngasidi chingda chatlaga je cabinet pangthoe chingtam mayam nungsinanaba thabak tharam kya puthorokna go to hills go to village haidana sugumba program kya lakpa mayam ga samjanarakpa madugumba issues kya da puthorakpa madugumba government ama lakpadagi ngasi shanti khada dorasu hanadai ngasi dei chahi manga mamangda opposition party wagera ruling wagera kana jitna hai sanu khada di ahombadi leirabani da Manipur se masigumba ahomba sida thajaba leirakpa popular oiba schemes kya prajagi puthorokpa ngamniba chief minister gi haksel gi tengbang hek nabada mayam awana ta bai se atu bida pesha lene da ba khot ba leiba mayam do madugumba ujikti cashless scheme kya puthokpi raktana ujik hanak covid laina da khoi sagol banasu madugumba leigi ba khotki do sigumba schemes gi CMHD card holder ga do kya da line line khre sigumba prajagi oiba oriented schemes kya aina loina pandragasu madugumba pangthorpa chahi ahum mari manga sida lakpa BJP ki government led by Shri N Biren Singh moina pangthorpa se masigi thajaba prajada leiba mamangi tamda akoi MLA matamdugi leader Singh unana bahona bada matamdugi chief minister unana bahona bada Tuesday natadi ngai dadi unaba phangide Tuesday habsna MLA gi numit ana khaido me adu bakto unadana kya hangi ba yawba hangbiyu ujik le hori ba Congress ki MLA mayam dasu akoi na chin vision banate ujik ti MLA unabadi laina praja gi unana na bagi thabak thoram kya People's Day Hills Day haidana praja gi unaba yana na bagi tha mamam gi thabak thoram tawgiba mayam
होनगिबा उजिकतबु कोविड लेगिबगी मतम खरा तोखिबई वानी पांगथोखिबा अदुगुंबा मयामदो समनरनबा होनबा प्रजागी ओबा अदुगुंबा गवर्नमेंट अमा दरकार ताई हाबसे यामना मरुओबा उजिक चही मंगासिना उटली सिनै मयामदा थमजनिंगिसे मदुगुंबा गवर्नमेंट तो अखोई मपांगन कंखतनबगी मदुगुंबा गवर्नमेंट तो अखोई चेतना लैबा यानबा हंदकी टर्म सी चही मंगा से गवर्नमेंट सी मपुम फारकदोबा ओइरगसु मयामसु हेक हाइनै स्टेबल होइबा गवर्नमेंट अमु ओइदे यामना चेतबा ओइगिदे करिगिनो पार्टी मयामना पुंजलगा साबा गवर्नमेंट अमु ओइबनिना मदुगुंबा गवर्नमेंट तो स्टेबल ओइगिबदा अवाबा मोय लैबा लीडर सिंगदुना मदु सेनबदा तंखाय मा थबक पांगथोकदबदो अदोमदो ओनजलगा लैदना थबक क्या से डिले ओइगिबा मदुगुंबा गवर्नमेंट तो चही मंगादी फारे फारगसु हेना चेतबा ओइबा याबा गवर्नमेंट हाइबदो ओइगिबदो ओइगिदबदो मदु हंदकी चही मंगा सिददी अचेतबा स्टेबल ओइबा प्रजागी मतदा डेवलप तौबा याबा मदुगु हंदकी चही मंगादा पांगथोकिबदो हेना ngamnanabagini ngasi akhoi myam changjandana yauriba semsi aduna ngasi dagi ha amagi mamangda yamna sengna haibada akhoi su political party da leitabsi chahi ama sure chumi 2017 da akhoi congress ta kagi congress ki imung amani akhoi se kawba yaroi अखोई की पाबुंग अखोई की खका पांगथोखिबा नुंग थुनुंग आइते अखोई political family से यामना चेतना अलैबा अदुगुंबा political family ने कोई अदुबु थाउदोक थोलैबा पांगथोलैबा मयाम से चही मंगा सिदा अवनबा लाखिबा क्या राजनीति की पांगथोरकपा 2016 दा मतमदुदा उजी ओलिबा ऑनरेबल सीएमसी कांग्रेस ता लेरमे लाइबक थीबदगी मतमदुगी लीडर दुगा यानादबदा थबक थोरम क्या तौनिंगवा क्या दा पांगथोरपम नमक्तबदगी पार्टी दो थादोगा सटलगा मागी लंबी म पॉलिटिकल जर्नी म यातपदा ngasidi Manipur की चीफ मिनिस्टर होइदना मयाम की अफब थबक थोरम क्या पांगथोपंग नमक्पा चही मंगासी मतमदुदा मोइना पार्टी दुगी लीडर सिंगदुना थिंगबा नममदी फजना अमा तोइना सरकार से पांचे हाइबोमदी मतमदुदा कांग्रेस अदुम हलकरोबनी 2021 दा जब मनना चही मंगा मतुंगदसो मु मदुगी थौदोक थोले आरके इमोसु अमु मपान थोले मोइ म्याम संगदना उजिकी थोबनिना तू चही तरा हंदकी लाकदोबसे लाइबा अखोइना कन्ना चेतनकदी हाइदना खल्लिबा अदुगुंबा ऑनरेबल सीएम की लीडरशिप की मखादा लाकदोबा इलेक्शन से सु चही मंगादा नतना चही तरा से अखोइ अमुकन्ना हाइबा भारतीय जनता पार्टी की दुंबा गवर्नमेंट अमा ऑनरेबल सीएम की लीडरशिप की मखादा अचेपदो लाननबगी मदुगी थरमदो कोई पांगथोकनीबा अखोई सी अइनो जी पंजागिबा इमोशनल जुखा ओय अदुना इन ममान केनो तौरिदो अदुबु पार्टी सिदा कोई से दुम लैदन लाक्तना कोई होनादना केनो अहमद कोई टिकेट चु पिबिद्रिबनि मतमदुदा कनाना पीदे आदे टिकेट लाउथोबदा कोई लाउथोपनी कनाना पीदे मिंग लोई खंगबा ngaतनी अखोई अहमद भोट लेते
ngaisi matam lakani na anilak subudadi praja mayam na lepo thenga da yadre aidana akoi mamang gi term da 2012 da koi se election thengna bani mayam na nungsibi dana aha bale pada ka de har su nungsibi na kahan dire anira khande har su mayam nungsibi na amulak su halale हाई बसी अखोई पॉलिटिकल पार्टी एक ते इलाई इलाई न चोंगदा वा अदुगुम मिसक नत्ते तंगाई फदर कांदा यारक्तबा कॉर्नर अम द इंझलक्पा पांगधोइबा अखोई चही मंगा सिदा हौगिबा ए आर के इमोदी मादी मयानुपानी सिदनी मोइन हारिसे मयानुपा सिदा वानोम दी लाई मैम से कांग्रेस की एमएलए मैम लिस्ट तो पुथुरा दी लोई सोपननी अदुगा मनुंग चंगकांदना आर के इमोन मनाक्ता वा का है न nganguनु पाउ तमगिनी गुंबा तौरिसे अदुक यामना नुंगाइतना लेमिनरक्पा अखोई से कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी एडीएम ने पारी से मतमदुदा श्री टीएन हाउकिब ने प्रेसिडेंट होय आर के इमोन से लोथोक तबे यादे आबेगी वाखन से लेबिसिदा श्री टीएन हाउकिब अदुगुंबा फजग्रबा लीडर मा मयाम की ओइबा थबक तव अदुगुंबा पांगोक लीडर दो अहिंग नोंयाई द लौथोक मी आदा दिल्ली द धरना तौइबदो अहिंग नोंयाई द लौथोइबनी नुंगालगा श्री टीएन हाउकिब तो धरना अदुम यावबंगमी अदुगुंबा श्री टीएन हाउकिब नि मतमदु लेरंबा पीसीसी प्रेसिडेंट कांग्रेस की ओइना लेगिबदो मदुगुंबा लीडर दो लौथोकत्रगदी आर के इमोगी मपांगन से हंदब याररोय हाइदना तपना तपना मोइन होंगईबा कांग्रेस प्रेसिडेंट से क्या सुरे मंगा होग्रे मधु लोगिबदा गायखंगा ममुला है मधु लोगिबदा ओके नमुला है मधु लोगिबदा गोविंदास अमुला है गोविंदासु कांग्रेस पार्टी ना पांगथोइबा चही मंगा सिदा तौगिबा मयामसी हेन नोम नोमगी मागी थाजबा थमगिबा एमएलए सिंगना ngasi थोइबसे चुमनगी एमएलए सिंगो सिदा थबक अम चलगा सोंगी पार्टी सिदा यावगा सिनेना फरनी हाबगी नते थाजबा थम्बा ngमक्तबा लीडर दुदा चुम्मी चही 35 पालंबा हाइबसी अफबा थबक तौमसु क्वा याम यावग तामनी एक्सेप्ट तौई आई अफबा थबक तौबसिदी एक्सेप्ट तौई लंबी ngasi मई थांदिरंबा अखोई हंदकी कनो तौहिरंबा मैम से मोगी मतम तौबिरिनी आई एमएलए ओइना प्रपोज तौदना सी यावबी हाइदना कोतना अफबा थबक मयाम गी ओबा मैम इश्यूज तुदी अखोई लोइनमक चुम्मी फई हाइबदो अदुबु कांग्रेस पार्टी की थबक सी चही 35 सिना लोइरबलो हानगी सीएम ओरंबा क्या मतमदुगी रिशांकर सिंह मतमदुगी आरके जयचंद्र सिंह मतमदुगी लेरंबा आरके दुरेंद्र सिंह मोइगी पंदेने हंदकी चही 35 सिदनी मोइना पल्लिसे अदुननी उजिक्ति पर्सनल फैमिली प्रॉपर्टी की टाइप ता लंबी दा मत चंगसले ए लाइबक थीबा मधुनबु फैमिली की मेंबर में आनसु थादोगा सकी बसे मोरल रिस्पांसिबिलिटी लौदना तो कम थोबने शुगुंबा क्या थबक थोरम से पांथोरपदगी ngasi फिबम से सिगी मफम खुदिमक्ता तारक्तना 19 काबदो जिक्ते 13 दा ngaisale हाइरि ngarang nahan खबर दसु यावगी कनामता थोरोयना हेना चंगखिनी पाखतपिगनु हेना सु चंगखिनी थाजब थंब लेरी थबक थोरम पांथोइबा चही मंगा सिदा हंदकी सरकार सिदा ऑनरेबल सीएम न तौइबा पांथोइबा मयाम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर न तौइबा थबक थोरम सिदा थाजब थम्मी मयाम अदुना मफम खुदिमक्तगी लाक्तना अखोई अमत्तो ओइदबा यादे हाइदना नोंग नोंगमगी अखोई पुलप पुंजलगा लाकदबो चही मंगा सिदु लाकदबो चही मंगा सिदसु हाइबा अखोई भारतीय जनता पार्टी की सुगुंबा श्री एन बीरेन सिंह न लेबा मधुगुंबा लीडरशिप की मखादा हुजिक लेबा सरकार से अमुकसु हलकनी हाइबगे अमुकसु आई थाजबा पिजगे अखोई सी पॉलिटिकल पार्टी से तोपदगी ममांगी राज्यसभा इलेक्शन की मतुंगदा मदुदगी थोलक्पा क्या अइना याम कन्न सांगना लीदरसु अखोई लेमिनै म्यामना लोइन खंगबा ngaतनी सिगुंबा थौदोक थोखिबा म्याम सिदगी अखोई से हुजिक्ति एज एन इंडिपेंडेंट अनअटैच्ड मेंबर अमोइना अखोई से लेबने अदुबु अखोई सु खंगी पॉलिटिकल पार्टी अमदी अखोई यावदबा यादे राजनीति है मयाम गिनी मयाम चमिना तौगदौनिना इधर अखोई से रीजनल पार्टी अमा सेमसिरा नत्रगा नेशनल पॉलिटिकल पार्टी अमा यावसिरा हैबसी सिगुमा क्या थमकपसिदा
हंदक ममांगी थासिदा श्री जेपी नड्डा ऑनरेबल प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी की अदुगा अतई अतई लीडर्स क्या आगा उनदना अमुक्तंग अखोई मयाम पुंसंदना अमुरक खतने मीटिंग तौबा वही अनी अहुम कितंग हाय अखोई अमत ओइना पुंसन मिनरसी प्रजा मयाम की थबक पांगथोक्सी लाखदब चाही मंगा से श्री एन बीरेन सिंह की गवर्नमेंट से अमुक हेन चेतना पालहनबदा मदुगुमदा थबक थोरमदा वाखन थादमिनसी हाइबगी अचेत अदुगुम्बा वाखल होलसिदा अमत ओइना मानना आदा अदुगुम्बा श्री जेपी नड्डा जी ना कोइदा रेस्पेक्ट नुंसीबा नहांगै तौबिरंबा मयाम सोमदा तौबिरंबा मयाम दो खेनबा थाजबा थंबीबदो ngасidi madugi matungina akoisi adagi halaga nahanaina praja myam munajaraga kari pangtho asige akoi smaina prastav ama leire sigum ama pangtho pa leire akoi ama toina punjan badaka tare haibada akoi taurasi haibadagi ai singarang nan chaluraga adam myam wari sanaraga yaragadi akoi mla ani ohum ama su changmina si haidana akoi changga do mla di ohum mari subani adubu moigisu numit tha phaba ma yengaga pangthok chage haidana koi nahan ani khatani tawbado amani amagasu handak la kadawba tha sida magi nungsiba haigadra magi sana jaba numitu da yengaga lairiba akoi gi manipur sida pangthok kani haibagi adugumba achetpa thajaba maga loinana akoi si changsan bani yamna nungsina taramna wokbidana mayamgi thabaksi chumnagi akoi ngasi bharatiya janata party da lepaga akoi election kagani और कारोय हाइबगी अखोई ngasi changsan banate mayamna nungsibidana RK moda nungsibidna bot si soida mai pahan begani haibagi hangdi khoi di lepna raga leirabani akoi na uji honari sidi lakadu term sida akoi ga yauna bharatiya janata party gi mapum bhaba full majority oiba madugumba government ama श्री एन बीरेन सिंह अदुगुम्बा सरकार अमा हलकपदा अखोई यावरगा मणिपुर सिदा अचेपा पीस लेबा हिल वैली डिवाइड लेतबा स्टेबल लोइबा डेवलप तौबा ngamba मदुगुम्बा गवर्नमेंट अमा पोरकपदा अचौबा आदगी मंगो नोइनबा दायित्व मगो लोइनना अखोई मयाम की मरकता मणिपुर की मफम खुदिमकता चलगा अखोई अचौबा दायित्व मगो लोइनना अखोई याउमिनसी हाइदना अदुगी अचेपदा अखोई लाकमिनबनी हाइदा इस्माइन थमजगे आई मतम सांगसु ngamjaroi mayam chu wanare flight chu khara delay tawgre noma public meeting achouba amada akoi mayam changdana sagobangi praja mayam lising ahum mari yaudana akoi pulap pangthok minasi aduna ngasigi oinadi adagi lapugi nungaiba nungsiraba imai ben singh alaman singh sagoban constituency progressive committee ki members mayamna honabidana ngasi akoi amatoina airport ki tholakpada संबित पात्रा जी ना है नंगी सिद्ध में यार पेक ठंड नाई में कमाई तौरी नो है आई women wing members youth member अदुगे SCPC की member में आमसी ना नुंशी बगी मैं आमसी अखोई ना चली मंगा से लेट ना थबक थोरम क्या मैं आम की उबगी पंगतुक बगी मसी की थाजब अचेत पसी के लोइना ना मैं आमसी नुंशी भी ना लाख पीरी नहीं है ना याम ना हराव ना चट की अदुना लाख कदुबा उसे इलेक्शन से लीडर्स मैम सेंट्रल लीडर्स मैम का तानरगा मोइना पीरिबा रिस्पांसिबिलिटी पांगथोइबा सिमा पांगथोसी हाइदना पांगथोकदोबा केंद्र कुंजिंगी मदुगुम्बा थबक थोरम क्या दो पांगथोगा लाखदोबा इलेक्शन सी अखोई मपुम भाना भारतीय जनता पार्टी की मदुगुम्बा अफब सरकार अमा अमुक पोरकपदा अखोई पुन्न याउमिनस यागा ngasiगी ai sai da tenjarage